concerns about the recovered water and the proposal to discharge to Lake Rotorua, and therefore that's going to impact the whole ecosystem through to Rotoiti and then down through through Whakarewarewa and then down onto Te Awanui o Tapuika, as it's known, Kaituna River. Kua hui mai ai, ko ngā iwi o te waka o te Arawa ki mua i te aroaro o te kaunihira o ngā moana o Rotorua. Ka hara mai ki te whākina ki te Rotorua kaunihira nei, me nā e hiahi ana rātou ki te tukupara ki roto i tō tātou wai, e hara tērā he pai ki te whakapapo o te wai, ki te oranga o te wai, ara me te oranga o te tangata. Ko Hingatu Marsh te pauwhakarai o te mana iwi o Tapuika. Ko tai mai ia ki te tautoko i ona whanaunga ki te tākere o te waka. Kia whai wāhi ai o rātou whakaaro ki te kaupapa tuku parapara ki ngā wai o te rohe. Any decisions that are made in this room will impact our kaimā tai in the estuary, at Makitu Estuary, which is already suffering from all of the impacts of agricultural, horticultural, intensive use in the lower catchment of Kaituna. He pai ka hara mai ki tō rātou aro i mua i tō rātou whakataungia i te kōrero. Nō reira, he pai tērā ki a tātou. Engari, te whakaneke haere o tēnei kōrero me nā ka hoki mai te kōrero a te working group ko ngā whainga he pai ki a rātou. Kei reira te tino take. At this time, the working group is not considering or proposing a solution that involves a direct discharge to water. There are a lot of possibilities on the table, and it's exciting to see the whakaaro that are coming from our Te Arawa scientists, from our hapuri, from our whānau, our koeke, and our wider hapuri as well. Hei tā te kai kaunihira a te rika Benfell, kaore anō te kaunihira kia whakatau i te mahere tuku parapara ki te moana. Kei te aromato ai tonu rātou nā te mea hei ākua nei ka pau te whakaaitanga ki te tuku paratāngata ki te ngahere o Whakarewarewa. We're not entertaining any solutions in the working group at present regarding any discharge to water, which was a resolution of the working group 2 meetings ago, which was unanimously supported. First and foremost, the preferred solution will be something innovative and something that ensures that we are protecting not only the health of our taiao and our taona tukuiho, but also our tamariki, our mokopuna and our whānui as well. Ko te rōpū mahi I whakataungia e te kaunihira, kei roto ko ngā māngai iwi, ka āta arotake tonu I ngā momo tono, ā ka tatari anō hoki I te whakataunga hei te mutunga o te tau e 2026, I muri I ngā whakawhiti kōrero ki te hapori me ngā iwi. Te kauma tahina tāna tairu nei te rōpū whakahaere I tēnei wā, kau tētahi mo te kaunihira, ko Councillor Brown, Councillor Greg Brown, tētahi mo te kaunihira, ko Her Worship te mea anō hoki. E rima, toko rima nā tānata I whakakanohi mai I a Te Arawa waka, I Te Arawa whānui. He tino pai rawa tērā nā te mea ka moi o tātou ki o rātou whakaaro, te mea tuatahi. Engari, kare rātou te mana hei whakahaere tēnei taunga ni, tērā te tino take ki a tātou. Ahakoa he tō mua tonu te aramata wai, ko te hauara o ngā roto te aro ngā matua. Maioha Panapa, mā Aukaha. Ko te reo, te take.